patuguran mata aya Asep. Ayana Memet. Di patuguran mata aya Adi. Ayana Oding. di patuguran mata aya Raka. Ayana Bopong. di patuguran mata aya Diki. Ayana Kodok. di patuguran mata aya Wahyu. Ayana Bulus. Di patuguran mata aya Hari Anggara. Ayana Dadang. Di patuguran mata aya Hermansah. Ayana Tile. di patuguran mah teu aya Munir. Ayana Dayak. di patuguran mata aya Jena Rohman. Ayana Macan. di patuguran mah teu aya Nandi. Ayana Kiwil. Di patuguran mata aya Romal. Ayana Omai. Hujan badai angin ribut halilintar semuanya. Di patuguran mata aya Ahmad Yahya. Ayana Bakoy. Hujan badai angin ribut halilintar semuanya. di patuguran mah teu aya Iwan. Ayana One. Hujan badai angin ribut halilintar semuanya. di patuguran mata aya Denis. Dia gak punya samaran. Ngomong. Di patuguran mata aya Ardi. Ayana Duh. Hujan badai angin ribut halilintar semuanya. Kami keluarga besar Cipatuguran Channel mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan dari kami. Kami hanya sekedar menghibur bukan bermaksud untuk melukai hati pemirsa yang kami sebutkan tadi. Di balik kutang. Salah. Di balik layar. 1, 2, 3, 4, 5. Kelamaan guys, langsung aja kita ke 100 ya. Nongol enggak apa? Duitin. Duit guys. Berapa? Malu ah.
Ya, berapa? Lu batak ya, lu batak. Gocap Ayo motor. Ikut binguin. Ayo motor. Bungkus apa? Oke, teh mana mau dikido biar kedua teh. Nemu duit ternyata mah anjing. Joong. Anjing ribut. Terpedi terp 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 tedi terp. Di patuguran mah teh. I am the one, the way your son don't need a gun to get respect up on the street. Di patuguran mah taya Diki. Kodok. Di patuguran mah teh Harry. Karawa etawa. Harry. Stem karyo. Di patuguran mah Hari Anggara. Teu aya, teu aya. Di patuguran mah Iya, mantap. Mantap. sih. Tuh gitu. Aya na teu aya. Nice. Di patuguran mah teu aya Munir. Bekan deh si Denis tadi ngomong. Mulai. Mulai. Macan lah. Nya. Di patuguran mah taya aja. Pacan. Di patuguran mah taya rumah. Ayana tomak. Oke. Action. Di patuguran mah taya bakoy. Langsung guna kok, sok. Kela tuh. Beres penting, guys. Ayo. Ngomong. Di patuguran mah teh aya dot. Jangan lupa subscribe ya guys, gratis loh. Dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Cipatuguran Channel. Like dan share bila kalian suka dengan video kami. Terima kasih. Jadi sayang.